when ye ka se amemmuo o chechire na ma obia ho atono de John Mahama ye ete se de yewura Kufuor ba ye yewura Kufuor oba ye no oyeye ama afi business ekonanim enu nti na ne ka MPP ani aka Kufuor because Kufuor ma edrube bi no now ye business at least unsa ho tɔw saa de wa NDC for ye and can people for na wo say timi yes sir because first no nanke ye ka economy a ye de kwose MPP for say MPP for dem ya ade economy nanso ene John Mahama kotena che no wasua hu say eye business na betimi aboa intimi de na no pemafuto ni nyina ne say saa manyosema obi ye businessman yen support no so ye bibia ye wo kwan a ye fa so ye no akire ho so far say nipa no e fa nkrofo Ghana fo adwuma no nko ano hwe na wo abroche na se fo ka so all businessmen ye ni nyina papepe da bi but ye wo kwan a ye fa so ye no unless o ye something criminal eno de wo ho so mpo ye something criminal a ye ngu adwuma no onu mom ni apagya no na adwuma no ya protect no saa na abroche ye ngu adwuma no nyina because wa fa Ghana for enti onu mom na wayi na sinchen na ni na deal but you don't punish the work oboni a close and a GN bank nyina gugu basa ni offices nyina say Kufuor atenti cars nyina say GN bank o man fa nyehwe na papa no ayemobo anopay e wo new month mom yemfensua de ni ehu say yenya kwame despite bebree wa ha yenya businessmen bebree wo Ghana ha ebema online no akonanim saa dwen no na yewura Kufuor de ba ye boaye enti obi ensua bi se de be ya ye be sori anopa no na yenya sikafo bebree a wo mu so fa yadwuma na yenso yenya bi akọ ebusuafo mu